Lukhiram Timung Assam Gramin Vikas Bank Mancha Branch Manager upon transfer Peda Jok Radatum Kachisongpon. Jangmi ni Pai Inkora player ni Difu Assam Gramin Vikas Bank Head Branch Anong Ongdung Aradatum Chingrumsi Assam Gramin Vikas Bank Mancha Branch Manager Lukhiram Timung upon Puthot Mancha Branch Alongsi Manager Pado Tunangji Pua Kemang Pen Ongdung Aradatum Chitongsi Kachuning Ri Alu RM Apat Kipinam. Lukhiram Timung alang lipan Chiklo John Trok an pede long trot si akaprek adim transfer pita jok Radatum aningkang samse dokok ason si theklong athe Inut branch manager Aaron Ateng pen pulute ningkan ki thom an dolong sita Chiklo John Trok pen transfer pita jok si head branch along tame Wangnang kok lopung plus alang litum kachuning ritu abangke ningkan ki thomle pado dete ningkan hini anke pado long nang ji pusi chuning ripon Lapen Karbianglong Autonomous Council CM aphan tanang raptul rekha puta kachuning ripon Kali pulote Manja branch along kido anatumta PMAY job card pendang lok chithan lapsi SBI along sidam rong poputa pachinipon Las alang lietum kachinipon ateng ke bang akhayatum manager nang manlote kachinek pendang lok lo tame insek pilap titipu Lapen account tame inpu pipe rek titi Lapen arlo sita palutlong lede titi Lasi Lukhiram Timung alang li khaya phan kaching hon ke the jok Radatum tame alang li aphan si puthot Manja branch manager pado longbek nang ji puse hang thiplo akaprek aphan ki kroidun de puse khoya sing be darasing tietum penta pachini pon Onda bini jasmet pet dak militum jasmet pet manja longnit mondi jua borjan kiba son ho khiruni penke amlukhi la so area nilitum jasmet pet ilitum kachipangrun nang ko kela pulo je ilitum Assam Gramin Vikas Manja branch manager Lukhiram Timung alang liphan apor nang le aku pen nang transfer ikplok lasi alang liphan je beng along aron ke la pulo inura manager ke ningkan ke thom dolong ningkan ni thoman ke atams do boy phis tame alang li Chiklo John Trok le Chiklo John Trok pen se alang liphan dak ilitum Manja branch pen nang transfer ikplok lo lasi nilitum jasmet pet hadak area arat jasmet pet ilitum nong kachipangrun ponang kok matela dak an nilitum isi chuning ria lo nang thonang kok ma isi ako na chuning ri nang kok bangla pulo alang liphan non mat ningkat ki thoman le pupe tame 2 bosor an ge nang bi pivek nang ji pusi nilitum isi ka chuning ri pon tipado tasi labang so ka chuning ri nilitum non ako siam sar along sitame damji chithanamji lake je ilitum asabho ilitum karbiara phan mate ilitum karbiya phan ta nangelang silet ason nage do sinil to chithekamlo lasela am nilitum je non dak sartman ni marni to mena chipangrun nang koklo lasi alang li ki claim ke dam kimi apu taxi nilitum da kimi lapen ke rong rat phan kirap ason lo kimi ki thekte alam mukata ki than pon ki thekte kamana ki than pon Kiklem nang mi parpi ka joni sinili tum la puson ang deng ponang koklo. Lasa la panmelo nilihin kan gitu. Nili tu makimanga bang ke lalang di Lukhiram Timung bang si padu konang po bolan lo. Manja si pacitu tu konang po bajalo. Kana tum dak kan chuni mo kana la. Kecuni nili tum dala dak manager. Non bank kan pine RM. Nonali tu chuni ri pen pine alam se Nang putu nalam tira pueno ni no ma putai ko la so puta ka lu bang ke la si jong si hada pen jong si sedon buti to alang lisan padu thatu jong si sedon dia rona teng buti ke keder lu la so nang putu stani li tu mangai chuni ri lo padu tim nang po ke pachi don dia phansi nang po buti mo ni ke kang lo wan pajong long le la si la kadong ta pajong long le la si padu lang ati kilu kilom sai ni meti tingkar bitung ke lati la so padu thona kam klem pini tamyalang ni pik lati mung sara bangke lati tu bangke nang so rong aso ke klem ke tekti anta mi kito bilang gendang lok bote ka alang di kitan sepaduk do lati pa kai gelan itu hanang sepan ding de de lati tu bangke la alang di pansi padu ki ko kusi chuni do han tame ni churu partik lo suri kadam pagela nimen dara sangti di sama pen lasi nilitum dakibang head branch difu
lang pia long gewang lang kok ni litum na ke lason lok manja lukhiram timung phan alang li phan soi ma wet pen nang ke do pen alang li phan nang trem fat bi plot las ni litum ning ploy ning ki kang ning pungsi ni litum dak nang kolo jongsi alang li nang kingi long le pote laso branch long ni litum ke do an la sarita humosti do ni litum lumba jong singason borjan don suri sarita mosti do PMY pendang lok job card pendang lok angton ni litum chithan lori lapen head kiba ni litum SBI si dam rong gi state bank si che pene long dam rong ko lapen anut kapre yong si aminia yong si na ki jol lok ni litum ke chithan lor po nampa jon mesi long le lapen 2 bosoran ke ni litum lahok panoi nangpa do pilong te nilitum dak heru pisan ki bang nang kon alo ne chipaduk non andai kon nang khuli pipe bile kamini atung do nitum 20-30 ta dolar nilitum PMY emergency kon nang khuli pipe dipuan nang ko non na nilitum bhara ke dam ke bang kosto ko alo ne kisum bile kamini atung ke do ho nilitum han nang ko oinai ko ne kagos nang set bidak dak ko alo ne job card nang lo PMY panda poisa ni popura poisa 20 lakh nang pipe ni to kipi ne ngak tanga pade pinangi bang so tum minthang khai pan nang chinek marat jasi ke theke ding atum sarkar ke chari lapen konsil cari tumta nang lang pidun CM sar tuname alang di phana me chuniri par piglo alang di phana me akke name chodom po nili tumhan kar bia khai phan nang patu pi kar bia khai ke thet kere kabia jok lasi mi thang locality alang li lukram timung inuvelang minial ke manun lason na taxi li tumhan malong sobet na pakan hek chot ke nili tum project ke nili tum ning hang ke lasi nili tum bank ke jong si bila ka minial jong si ke bang lo pote nili tum kon te fala bi SBI long nili tum no na met pinya me jong si alang jong si bang pote nili tum dulong bila ka minial bang sta me nili tum lun me si lulong le ke dam ta minial tam ing hab man ku be thalang no na lang li ki bang pen sapi mar tum ko ana se group ko ano kido sob hobita long la chot kali bilek department ame hem sob